Wit. Har. Ya. Ngulangunin kadiraso ditelangin wano nang cinoli. Punyan kayu gede-gede. Done sadorop. Ngawe ngetis ngelangen. Ipo ni Cemara mau jejerat tuh. Awit. Aku suara kang kagiri-giri saja roning Wit, atuh Duageng. Ngelangun yang pisan ke wenten wano akeh wenten suara. Apa buritat kalau punyaan kayu ke ampohan dening sang yang wayu. Inggih. Serius. Serius. Serius yun. Dar. Ya. Sebinanin ngawerne gelah. Itu masih cahaya Ya. dadu. Cahaya nawa. Nih, munga ring sejoronin sad kerti madan warna kerti. Nggih. Sebinanin masih punyaan kayu lakar ngengkeban ya ibu buron. Sarwo mangso sarwo megala. Betul. Singa mergo menguasai meleanan. Luwir kelawani panyak kelawan sang natoratu. Nih sing nadi palas. Wit. Sarmagoy banyak kelawaning sang marago guru wiseso luwer di gunung kelawani padang Tapi gunane alas tanpa singa. Nah. kalaning tumira gerat gerit kayu masalil Ya namun kita kerasmian alas di waktu ngalangan yang pisan. Diastun rago ngoyong wendan di alas kadi swarga kena. Nah, Ya, nang cinole. ya. Adone madan kapuk alas. Wendan kapuk alas. Apa adane punyane gede rob. Bermun. Bunganyane barak makiraban. Ini. Ya walu kene. Ya. Ya wano kula wisalo tika padahano. Dan ikut tanpa sastra. Ini. Wodano makucen. Luwir sekaring sami muro babang nangin tanano wangin itu. Yeni raga. Imanuso tan ngiringi desang yang ngaji Saraswati tan menurut desang yang ngaji. Kengken do caro apa dane kapuk alas. Ini. Warnane ne rob barak. Ini. Kewalo tan mambu. Tan sugano ring mambu. Tan maguno. dayang pirang raso wenten anak muda tangisan Ngidih tulung wit. Aduh. Wit. Aduh. Aduh Gusti Ar, lana. Patut waspada. Nyenawang di tengah nalas gamang memedito. Iya. Kalau naluan palu mau coba. Jangan. Boleh. Jangan ya. Sakit. Ar. Nang melang keletakan. Tuh ada gua. wenten anak istri nangis nunas tulung sampun apiang mangkin Kau nayo makin lah. Ini senjani. Tali alih. Nyenawang ritat kalau ngedat gamang tonyo mimir Sama malu saja wit. yen gamang Kelaren. tunjat nasne Iya Nah. medi. tunjat nasne Ian wong samar. tunjat nasne Apa? ale Nyala lu. Ale wit. Alon-alon palu mau coba ratu. Yang tinggi. Nah. Keuangan nyaman sini pelai bang. Wit, tadi cilan wit. Jamone. Ijo cengole Siap, tali. siap lah. di supermarket Permarket. Tinggal nu pedalam. ngale belangseng kewah di tengah halas aja Sawang si gen kompor ngon. Tung. Nah, nih. kor dewo ring ajang di tiang riki
Ci di tengah. Jaidot uri andayani. Oh gitu. Sago aja nak. Alon-alon. Ada yang diwet, ada yang. Melang-melang dap-dap tali pangsing pegat weh. Artinya, ampun lu beliau. Cewek man. Man cewek. Man. Cewek man. Cewek man. Cang seng bani. Ada sang bani. Cang seng man. Aduh, yang tawang kene bunuh diri. Weh, kemudian lagi kematian ibu. Tiang siro sangkel tiang. Sanggil mas. Yang tawang kene sing ning ngedeng. Ini nawangnya Tonyo mesilomannya. Tata semana becik. Nah, Jero anak lanang sarang tetiga. Titiang atur rangsuk semua banget ringangan jerone. Dua ning jerone olas, mapi tulung ring sekian titiang sarang. Weh. Memedi. Yen memedi. Mati sih. Gamang tonyo. Di beten cungune sing misi. Siang. sini secukuakan. Batis nih sing ngantep tanah. Tanah. Cek. Nang praktiak saya. Cang seng bani kene memedi. Apa tuh? Nak jeget. Kene memedi cang kalubo. Weh, yang sing memedi. Apa? Blemo. Yang orang ludongnya. Iya. Tiang puniki wantah Nah, manusia kesengsaraan, Bang. Jero manusia ludong. Weh, Ini jero bojog. mutah. Tiang puniki wantah manusia jati. Manusia jati. Ingin patut pisah. Nyak jayang. Ya. Aduh, ngajak iya. Ngari urohara. Kemudian mudah kesunya aja. Nak jeget. Lang kali ya. Agat masih nake lanang menulungi. Yang Nang, sing kita Pak mirip Joko. kan penadian Nampal. Siap. Patut pisah durus mereka ngaturan dewa susep. Jaga jarak. Puniki Gusti Ayu. Nah. Jero anak istri. Ayo titiang jero anak lanang. Sayu waktu dan kejut titiang. Dua neritat kalau titiang majalan meriki sarang tetiga sarang para kandi. Dados ragone ketulung-tulung dari kering. Guone. Yen dados sidang mau pitaken. Sapo sira jerone dados wenten dari kering kelangan guone. Nah. Ada benar. Jangan tan juari durus. Inggih pidaging nawagang titiang. Jero anak lanang sarang tetiga. Yukti sane wawu titiang wenten ring plengin guon. Doaning titiang kepanungan tokipun raksasa jero anak Kepanungan tok raksasa. Inggih patut Diculik. Diculik Oleh raksasa. raksasa. Sayo akti. Culik raksasa. Inggih jero. Lemo apa raksasa dodo? Biar raksasa. Soben lemo. Sekan nih sekan. Sayo akti bisa. Culik ke raksasa. Tiang paling kira sasa. Dalam. Mungkin. Jero. Sane mangkin malih ditiang wawan. Indeks wada senam. Nah. Sapo sira dados jerone. Turing dije pedunungan jerone. Inggih jero anak lanang. Yen ing kedah kayon jerone. Mangneng ning ring sekian titiang sareng kali. Inggih dados jero. Pakenan. Sira dados wastan jerone. Mungkin wastan titiang. Onden orang adan bebangkas-bangkas. Bangkas-bangkas. Yang kanti bersama tadani bisa. Mati. Nampak. Wastan titiang. Wanta. Ih. Nyuk nyaman. Nyen man. Nyen kuna adane. Tiang madan nyoman wanta. Ya. Kalian ada ngomong Oh, konen. berangkat. Ci metakon, Cibo. Mungkin wastan titiang. Wantah Gusti Ayu Landari wastan titiang. Ada. Aduh. Cing. Ampun. Kengkene kengken.
Pare di ngakadan ku cibang Ada ase. belas nemah nyambut. Cibanat bulan batas bubuci. Gusti Ayu Wulandari. Ane niki sira. Nah, tiang Gusti masih. Pustingin. Gusti Bella. Usti Bella. Bella Sungkawa. Bella Sungkawa. Ah, tiang Becekan penipuan matur sapa sira dados nih. Ah, di tiang Wetan penipuan nak ada dedumun. Ayu, di Wetan tiang nak digek. Iki puniki wanta mbok titiang. Mok Puniki wasta semeton ngan. Puniki wanta penyeruan titiang. Penyeruan. 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 Parekan. Ida Duagung. Oh, beli para. Ari. Oh, beli panrekan ah. Yang ada Ida. Ada Nida. Aduh. Lain Ida. Orang Nida. Lain Nida. Nah, Pasang kabeh. do nyemak kini. Adi. Ampurang di tiang Ratu Duagung Utara. Awak lagi Weh apa Lainnya kocak. Ini tali saat maka penegolong tresnan beli cekede. Belang apa? Ais. Terajani tali bang beli yang ngebukti terus no. Makanya dia Cinta. gendong nih. Sisa ada bayu. Cakal di mangku. Mangku. Nah, Mangku jangan apa? turun. Beli yang tadi mangku. Mangku cet ngama. Oh, mangku kayangan. Weh, Kayang bedan Oh. kada ada di mangku. yo. Ilo masih tuno pariakse, praktiakse nang doli. Lian batas kok kene Duagung. Angel mone. Dengar naik. Tiang. Rai ini katanya parekan. Oh, lain pada nama semeton. Oh, tidak apa. Oh, blok Uleng ini jo punya adina jenang nih. semangset ni subuh. Memang sit. Sepagi Kecil itu. Nah. Ais. Siap. Gerak. Weh. Iya jero anak lanang. Dua ning jero ni sampun uning ring sikiati tiang sarang kali. Ne makin melet nalar ti tiang mang nuning. Dua ning jero ni sane ledang nulung. Yuk dene jero ni puniki sapa sira jero anak lanang. Yu. Mu ayu je gelah kapin ini ayu. Gelas sing adolen mulo tuah. Putra ning jagat Murdesari. Gelah Dados nih. Joko Raden Dewa Jaya. puniki. Gusten di tiang saking jagat Mudresari sapunika. Benar. Aduh, aduh. Ratu aku. Ampurayang pisan di tiang. Yuk dene di tiang tanuning yuk tereng lige palungo cokori dewa. Na memangkin pagehin di tiang. Duale nang bangun ayu. Yu. Woi, Tadi angen gelah kapin ini ayu. Bini di tengah alas kesengsaran. Keseplang bani raksasa. Jadi gelah lah karma betakon. Ijo raksasa nih. Bila pada di tengah alas. Ratu Agung. Sayo aktivisan saking nuni semengani raksasa nenten wenteng. Nika temawenan palungo coko dewa presiden nulungin titiang Ratu Agung. Mire baraksasa nung lalano ke tengah alas. Yan kemana untuk titiang menawi sapunika. Duaning ten wenten dipun ringkuan. Makin wendan. Sing ada di gua kene nah. Makin semangat puniki sapa sira Ratu Agung. Mi sing ada len mulo tua parakan Yang gelah. ada kan Parek Irawit. Lin. suk semuanya tiang beli semua nulung buku Yang daki ada nih. Yang komang. beli koma. Komang koplar. Cocok. Ratu Agung putra. Dados tios pisan menawi raksasa puniki rawan beli raksasa. Bang sing malang tekoi raksasa. Jalan-jalan. Tenang. Ini ada. Mai betali. Ada parakan gelah, ada gelah. Gelah ni sadi lah kar nulungan ayu. Jalan. Kiring Ratu Agung kiring. Ayo. Bang cikati bakal raksasa. Ratu Agung. Aduh, beli deh, mau beli. Ratu Agung. Aduh. Puniki sampun Dong raksasa. nih yo raksasa. Raksasa beli. Geng-geng. Misanci teko men. Misanci. Misan. Seng misan. Apa tuh? Pisago. Duagung rasaso. Raksasa. Coba lah mana. Wenten duagung rasaso. Duagung wetan raksasa. Oke tau.
Uliannya nyaman sini ngaco ngomong. Makin Oh, malu. Demi si ulap-ulap itu sing tadi. Ibu raksasa. Doang. Sing lah kena ibu. Yang saren anak lo. Ibu Nawang. Yeni singo macan pepadunnya nih. Yen ibu raksasa. Ini ada wakil sang kurso. Sang kesinadio. Yen saja ibu lakal wanen. Ngetoh nemadan jiwa permano. Wakil lawan. Yen mula saja cai wanin. Saja cai wanin tekan anak lo. Man. Yen mula cibani. Ni lawan. Kaya kena ci sabatan dah ci. Aduh beli. Tadi nasabat ang siri. Ini lemon. Nasabat isem mapalu lapangan jangi. Kaden cang bungkalan. Weh. Ibu Bro beli. raksasa. Kaden ibu cang wanin. Ye. Mau badeng. Nasang uyang-uyang jemaci. Gue melang caplok kan gak bisa ngawang-ngawang. Lawan tu. Kengke. Manusia apa kekerupan? Eh, Sangapu begitu. manusia bagus cai. Enak. Sing mimpas cara munyin cai ini mirip sokonen cai lakar mati. Di kedituani adalah karena konon nyen yang ngemati yang merejaya. Nah. Adolan. Wulo tua putranin jagat Murdesari. Gelah Raden Jayengrat. Beratu cangkak cemangkak sakti. Yan tuku kita berwir, yan tuku kita kerajaan enak. Ini jelas kena kawisesan. Ayang wanen Nangkang bayo ipun. Yen sebegitu. Jalan. Dengan keririan ibu nih. Ratu Dua Agung Putra. Yan sama kami yang tolong ya. Bau kita teman. Menang. Raksasa keliwat. Bang yang ngurus enggak lanang nih. Mana dia? Sekarang dah boleh. Beli. Weh, bayang yo. Anu muah kawisesan. Kita kan Yan Dados. hidup gitu. Boleh. Dados permangkin kasur. Men kalah juara taekwondo. Wait. Oyo malu. Ini. Dongakak ibu kedek malu nah. Ibu Nawang. Dojo manus apa dane raksasa cangka cumangkah cara ibu. Kadiraso gunung gede. Tudeng wakegen lakar. Benyah. Kalau kene jane. Tanang patini berenjani. Ya, nih lawan nih. Yan tuku kita berwir. Nang Ini jelas kena kawisesan. Yang kulis nas itu. Buat tengah di mulut. Dan sawi dia nak. Anjing sangyang tiga sakti mau teman kalah tiga. Lihat Ratu Dua Agung. Apa yang mesti beli? Aduh beli. Jangan yang beli. Nah. Ya. Kasur. Ratu Dua Agung medangi Dua Agung. Medangi paling cokot deh. Dados neme sekadi puniki palungo cokore dewo. Kan sapu niki deparine kade Ratu Dua Agung. Yang diamu niki kade rasa kawin sesani poni Lawan raksasa. si Ribuntu. Subuh-subuh. Masing mari untan yang kapan. Paling ngecokot dewa meraga agung. Putra cedong jagat kade rasa kasur antuk raksasa. Yen sapu niki parine kane mang cokot dewa nenten. Keni panca bayu. Nurus sang cokot dewa mekaon. Bang yang seditiang iriki mang satru seditiang. Yu. Doa yu ngeraos kok itu.
kelas sing adolen mulo tuah kesatria utama. Lar, Iya. dia masih cerawet. Inggih. Yen gelah lakar medulak wali kemu kejagaan Murdesari. Inggih. Kengken lakar pekrimik banyak. Ring dijaga Apa benado nang apa dane mesah-mesah Murdesari. Ring dijaga nah kepurusan. Nirdon sing ratu kaucap sinatrio mau tamu. Pasti ke gelah kesenengoh pecundang jangan. Betul. Hei, ibu raksasa. Ya diaston wakil lakar kasor. Wakil lakar ngemasin palastro dini. Kudiang man. Ini milip jani galahi mulai ibu nengelah. Cudet, mati yang wakil. Sampun ratu wawu. Dados asapunika palungo cokoran. Ratu Agung Putra. Becekan mekaon cepet masak kayak gini. Sampun nang cepet dewa pramu beloreng titiang mekaon. Beli aja kusten beli budal. Urus sang budal cepet dewa Agung. Nirdon gelah lakar medulak wali kemu kejagaan Murdesari. Kudiang Yo, Nanak Prabu Jayendra Putra kok. Kengken, kemudian janyang jangal. Yan mengkene po kita satrio mau. Nah, dengar je. Dewa. Hah? Mangke rengenaken pawara-wara siri pun kayu mah. Oh, mulo kasih natio mau tamu, Dewa. Apa nanu inguni pingkun siri sangi ang nilo kante. Wala makane siri pun tu. Belum aku mari wontening marjo. Kang wasi kang wanu mari wontening jagat. Apa dia nanu manusia? Amaras tiang ikang wanu jagat. Wait, Menang siri pun tu anak dah. Dudu Agung, kadi aturipun Unaro, tiang puniki wantah ngreksit niki jerone wano, wantah di tiang puniki ngelenggo. Si Raja Purun jago pacang bedo. Isiang ngawak-ngawak alas puniki wenang di tiang nada kencan aturi Unaro. Oh, mabitanian siri pun tu biperail mak mari wonten. Nah, wenang. Nawagan-nawagan titiang. Paksa mayang titiang dados purun para sanguring. Puniki ibu sayu wakyanipun wantah widodari sapunika. Inggih. Ma bener sih kenapa? Anak Jayendra Putra. Ayo titiang. Apan kita anglaraken darmo satu. Mangke siri pun tu biperail mau paweh kok gitu. Apaan? Dewa ngelarang Prabu luweh mau tamu. Beneng kene ibu mah pijo pejalan teken Dewa. Kita adun. Yang samang kana ante kakan rumo. Mangke siri pun tu rumahku kangama di kang waris satu. Nah, Angge yang sampun Wait. lurus-lurus. dia mulo jatuh karmo nasing jo. Tar, Ya, kemudian nemadan jatuh karmo nemu gelang sing tawa. Patut. Kiri pengenaan di desangi yang pramo kawi. inggih. Wait. Musuh sing tadi ban mati yang ban senjata ya. Pengerasa rangon ngilang. Oh, nanak Jayendra Putra. Iki anu waris haruma kengaran kersumur beng bumi tanah. Wing Dewa. Nih madan pusaka murbeng gumi. Nih nyandang punut Dewa. Nah, mau kita ngomong ikang senjati. Yan anu manusia angusa kasih ikang wanu calu. Mati-mati bubur anak anu mari wontening. Jadi Dewa wenang munut pusaka ini kewala. Iyan manipuan ada nak berbeda bani ngusak ngasih jagat. Dewa nyanang mau belo pati. Kencan Itu juga. Yan anu kita mari ring eranang ganda. Yan tan kaposanku kita ayu kita ngamet ikang. Aingeh yang betari. Yana sampun iko wantah ring pabanti tiang kena tiang ini suwe candu. Sabinanin sire sane ngusak ngasih ring sejeronin wano. Niko patut kepercaya yang titiang. Yang ring sejeronin payudan mina bidang ring sejeronin nangkepin mesah.
Yentan mesa sane mau buat pisan nenten ke warung gratis yang jadi macet. Nah bener atuh. Duh. Kita ulan dari puk. Aing ge titiang ratu yang Ayo pedang. kita manas tapu. Yantan majalaran puk itu datang marwan dening wana. Da dewa sebat. Oh. Duh, apaan sih buntu biperaget melawan sireun anak. Jender. Mangkelah enak tut buri lampak sireun. Gaya niru. Ini nak nguluk pajalan weh. Idewo patut putuk. Betul jalan aku. Aing ge ratu yang bedari. Suecan sing ge bedari dahat suk semayan titiang ratu yang bedari. Duh, nanak. Enak tuh musa kena pakai lawan siribun tuh. Alamak karena siribun tuh biperaya sidu. Belum aku mari wonten suara. Nah, jadi dewa ngatur orang pemargi anake buku. Nah, jalan ibu jalan. Presiden mor ringat cincil. Iya. Malarapan antuk pada saru. Enak kami nak. Semua kini ngenateng. Ode tinggalan. Nah, Urusan. mula pajalan sih kata weh. Lo. Tikiang. Dar, Weh, Titia. kadi raso angen gelah. Sake walone pituduh itu yang betari. Bang presiden lah ngamor ngido merasarano antuk keris. Usah kemurben. Mulu kepatut dan diratu sane membicara ngaturan pemargi ring ida anak Oke. Mesir durosa Sapun walang ati wantah ratu micang pemargi majar yang itu. Demogi memoleh kan. Wenten pemargi sapun iki nak waktu menang. Terus Yang man pinako dasar bakti. tinggi. durosan. Bakti margo gelar ratu. Ini ratu yang betari. Kemau nak sama yang titiang burun persang menuak angan yang betari untuk usah kedua. Titiang wantah saking sur-sur sengayah itu yang betari. Tinggi Durus. Yan samangkana tuh musa kena pakai lawan. Dodonya dia. Lah enak Chris. Lautan cening lautan. Aduh, memeh. Weh dewa ratu. Jumilah kejan senjata emang. Aduh, Ngaruh keunus senjata ni sampun melat, kepar melesat, melesat iwo kena tiang. Bar, Ya, Wait, Titia. itu masih ayu. Nang belang praktia soya. iki nampak itu. Tejo mayo ngungsi ersanio. Ing ge sayu aku. Sangkaning tamu itu yang betari. Ya, wait, Ing ge lagu-lagu. cikna ane bedur. Duaning sane mangkin ida yang betari. Sampun ngungsi sunyo loko. Sane mangkin. Mangnen enten titiang. Kejanto suwe pisan antuk ajen titiang. Ajreh pisan titiang. Menawi ajen titiang sampun ajap-ajap sepengraut titiang. Tadi benar cara raos Kiring ayu nih. titiang. Jalan-jalan ke pono ayu nih. Kiring, kantor pemargi nih.